Lakhain ko raisi Borjan constituency ang kangkido rong thilu hawar pathuak lamalong kidam tang thang ni phai inko rahini pen bangphu men ka chathap pangchengsi donri kangpu chatai kangpu hongjai ka hodai lapen break jam ki kim kirang bohadim he aluhi tum pensi in pulo ini thang ni phai inko ragi thom adap apor pen jaime cheng ponlo KLA lama mephu bariming ti pensi lama pangjar ponlo Tirim Chikimo ke Japon ni hang donsuri mepu tu seswar terang pen kitab kang puwa mealong aluhi sar puaman pen Assam ele Deputy Speaker Dr. Numal Momin Asom Sahitya Sabha Kong Chunbang Upendrajit Sarma lapen pinang an manpeng kithe kidingatum chitong dunlong Karbi Lammet organized in Bukajan LSC here in Amluki. Sujo Ramtharji also with us, and people they are working very hard to make so it is an opportunity to make tribal language enriched for Karbi. So I believe that Amei will play a vital role to promote Karbi language and the people as a whole. Arni kang samapor ajai meg lake here bang ame pharman bangphu ame lapen break jam ajai meg misen pen piman ponlo pinpur pon me botor ki mimi dera jok rat pen kilang kachitodun jum hekason lapen ki claim ki do ki dam nang akisung chitong nang lu halapu tirika mame penta karbing longarat do anaphan kilang nang karjudun nang kidun kachitong dunjia phan chuning ripon Karbi Lammet Amei ini nganing kanan ke hokebran akeblo sidame la ningkan ase kamai pi bang pining ansi hokebra hini Ingdeng anverla la ke la sojo ni lo ke cheng ke haru kresil kebra chokebra trok ripo ikora choksiar ni si halaso committee hut ningkan bang lason ningkan ase kamai pi lason padu kali ningkan po ofit si kapadu Dilai pen bijoy rong pi karbing long live